Sad smo zahaltali najveće fanove ispred dvorane Doma sportova, pa da čujemo koja pitanja imaju za tebe. Može. Zanima me vaša pjesma Lutka, jel vam znači ljubav ili droga? Ne znam ko je kako razumeo pesmu, a nama definitivno govori o ultimativnoj ljubavi. Mislite da poanta praktične žene djeluje malo šovinistički? Tihomir Bubnjar je napisao tekst za pesmu Praktična žena, on je stari šovinista, tako šalim se, ko kako razume. Nekad to neko doživi kao šovinizam, neko to doživi kao neku toleranciju i neko razumevanje između žensko-muških odnosa i to je to. Imate li tremu pred nastup? Pre 2 godine u Domu sportova smo isto nastupali i bila rasprava, to je bila velika trema i večeras je naravno trema kao i tada, ne postoji neka finta na koju možeš da zaobiđaš tu situaciju. Bog ekipa, imam pitanje za vas, šta mislite o hladnom pivu? Hladno pivo ne volim, a band volim. Je li istina da još uvijek se družite s istim ljudima i izlazite u iste klubove kao i prije nego ste postali popularni? Da li se družimo sa istim ljudima i izlazimo po istim klubovima, ja ne izlazim definitivno po klubovima, od kad smo postali malo više popularniji, izbegavam javna mesta, retko kada izlazim, a družim se sa društvom s kojim sam se definitivno družio i pre SARS.